I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu. I u današnjem videu započinjem novi serijal na našem kanalu. Dakle, ovaj serijal je osnovan na tome za one koji nisu odgledali cijelog Naruta, na primjer, ili koji se ne sjećaju nekih smrti u Naruto. Tako da, ovaj novi serijal je zapravo smrti u Narutu, ili kako su neki likovi iz Naruto mange umrli. Tako da, sada ću vam dati primjer za kako je umro Jiraiya, pa hajdemo na video. Dakle, Jiraiya je umro kada je jedan od 6 Painova ispalio svoju ruku, dakle na njega direktno, a ta ruka je kao neka raketa i kada ga je pogodila ona je dakle srušila tu stijenu na kojoj je on bio i on je propao u vodu. Ali on je bio živ kada ga je pogodila ta ruka kao neka raketa. I onda je bukvalno se ugušio. Znači ugušio se jer je upao u vodu. Možda bi i preživao kada je ostao na suvom, ali se on ugušio. Tako da, eto, tako je završila se njegova karijera bukvalno. Tako da, eto. To je bilo to od ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i sub, a mi se vidimo u sljedećem videu i stvarno bih voleo da podržite jer stvarno sad pravim nove serijale i nadam se da će vam se to svidjeti, tako da eto, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!